Kapatisi TV. Katanat penyat kali jangki pulit ka Shillong Traffic Police kila yolum arlang rup sawajar nakabadan guna yaki nongnya kali kiba penkenya ka anya kali hadian ba katanat pulit kala penmi ya ka jing penbena balakhang i kali jangki riupat ba banta yit yong pan pendai siren berkiwe-kiwe ki jing mana Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivek Im ha ka jingakran bekila pathai khubor ha ka pratrik ukalalang kod arhaja apunriu ulai thu bana du balapmi ya ka jingpen bena ka tanat pulit kalapit ngor batalasi naphangi ki kali ki bata yet yong hanong ba Shillong bat ha khapsor katkum ka jinga thu jong u ha kini ka jingpet perman jong ki pulit ha ka district ha kini ki khendiat benai ka tanat pulit kala yo ban kumbalai spa tam ki kali Uba Vivek ula kuntu yeki patba bakim dei banta iki yet yong kumbala deb an mana daki bor jong ka an bat kuntu ru yeki patba bakin weng no yeki light ki bathaba bat ban anam pendan kam yeki namar ba ka kata bat penthut yeki wei pat kinong nya kali kabala ban lam shakajing accident ha kabaya dei pat bat ki thuk thuk arshaka ki baju pen hairstand ki bampong helmet ki bayat na kanti ka bamdei ka babu jingma yeki banya kali kham tami ki nong yak jan USP ulai thu bakatanat pulit kalapit perman bha lingba ki CCTV hakeleng saudong balada dam yeki bapen khen an katanat kan sale da ka bating e rengkat ka jingdan guna Di nadu bakami itu notification nadu atpu pratrek u bulan November hi nila penjari ka checking but hakani ka senjam nila detect balai spotlight wait lagi case kiba nila penweng ki yediong di hangiru nila yo compound kumba arlak grupo sa hajar spat ka kata kadika fine kadika kuna nila dan kini ki motor vehicles ki ba pendekam kini ki titit class di kani kadang nya hi ni ka checking menit mesiru dari kham jur kham menit hi na ko buje kani ka checking keleng hi ni kentu kan pam ni ki pajba ma pim dei ban pendekam kini ki yet yong hi bakala mana ka hi but have to support kidan kini ki reflect kidan kini ki lights ki ba thaba ba tula kata ru ya ka ya kani ka ya ki nongnya hakaba kani ka reflection jong light kala kata kaba kala mi ki accident na ko jat but bo jimai ki jing ki de ya kata ru ni kidang dan checking but kaleng hi ni check ni ka over speeding tu kidan ki cameras dalam smart city hi pala yo manpat hi brio hi over speed hi ibang perkam ni helmet ne ki banyak rak hi tenteng hakpor ba block rukia na ka diang hi jaga banyak hi na gamon de kata ka mon ra ka jingma ya yu bayat tiro ora jingma ti banyak hi ti baik kabo jingma ki ba dan hasurak ro di ya kata ngila kan chu ka checking na kwa bang pi ba akan ni por Christmas pa New Year ni kimdan ni kanu do accident hi kimdan ni kanu do jimat sang hi ni kimdan hi kata ka kan ni ka New Year ka ba sir bu kong hi ka kimdan ka do jiya ka ja hi ka jiya show hi ka ya ti but ya kan ni ngin chim show ki sejam ki ba penuan ra show kata ka jing snan surak lembaga Shillong Traffic Police but hangi om tangka Shillong Traffic Police but kita nak di mana rapi Shillong Traffic ya Traffic Police kanang banwan ra kajing sngan kajing suput siam habaki beliau kinya hi but in ensure ba beliau kin follow ini good ini kendon kanang ba kenduna kajing accident berhan kenduna kajing accident ru kata ka loss of lives ne kajing yap ki brio kan tuna kata fatality rate ru ni pa kata ka thong jing in taps na kalong ba kata ka fatality rate kan hiar no